znan teren, zelo. Fajn, ker že vse vem, na kjer vlak moram, kako plača, kada bi na Brnik prišel. Se ne morem verjeti, da sem spet kle. Feeling imam, kada imam déjà vu ali pa kada bi sanjal to obdobje vmes v Sloveniji. Ma en svoj von ta Toronto. Kako dobro, ne morem verjeti. Malo zurkica, levo, desno. Kim posluš? Ja, biti kamor. Neva se klele vse zdaj. Ne, čuden je ta poza, tako malo gej. Ja, malo je. Zdaj so vsi naredili check-in, prišli so spet iz vseh koncev sveta. Spet smo nastanjeni v študentskem domu. Sam povej mi, v čem se razlikuje Toronto program od Silicon Valley? Ne stran gledati, v kamero gledaj. Sorry, malo sem pogledal tja. Razlikuje se najbolj po tem, da študenti tukaj v bistvu 3 tedne delajo na poslovnem načrtu in v bistvu pridobivajo tiste res nujne praktične izkušnje, ki jih bodo rabili, da zalafajo svoj prvi biznis. Medtem ko Silicon Valley je že ful bolj usmerjen v inovacije, tako da folk je že nekako furan noter. Malo bolj advanced je, ne? Malo bolj advanced, ja. In pol se imajo tukaj res brutalno, biti jih slika, snema, pač skozi nekaj teži. Imamo pa... Ja, tudi nekaj Slovencev. Imamo od folka iz Brazilije do folka iz Indije. Turčije. Turkinja. Turke iz Belgije, tako da basically karkoli hočeš. Sami Turki v glavnem. Ne, Turkov ni to veliko. Štromarja še noto jem. Štromar! Včeraj je Štromar, sedimo gor na hodniku in sem rekel, da je ena klima ne dela in model potegne ven fazen prifer. Model je v Kanado prinesel fazen prifer, odpre rešetke, da oni začne popravljati. Vsak Štromar ima fazen prifer samo. Nulo, fazo. Rdeč, ta moder. Faza je bila stakena, ne? In sem jo mogel pol spet olupati. Navaralo Na zobe, ali kaj? Ne. Eno se malo pokaž. Ne bi toliko stremežljiv. A držiš? Držim. Pokaž Pederoša. Pederoša. Bolano. Le v Gvantani, ja? Kam gremo danes? Danes gremo pa pogledati Stock Exchange. Bomo na Stock Exchange, pa Bank of Montreal bomo malo pogledali, tukaj je real estate market, Kitajci mečejo milijarde noter v te stolpnice, pa da malo vidimo, kako se to gradi, zakaj se to gradi. Ena izmed večjih kanadskih bank, temu primerno imate ena izmed večjih kanadskih stolpnic. Ja, se res, najvišja stolpnica v Kanadi. Zdaj kar gremo, Slovenci, gremo? Tega, ven z Bohinja v letu. We will head in to wonderful Toronto Stock Exchange where we will see what kind of companies they are working with, and afterwards we will head up to Bank of Montreal where we will see why Canadian economy is such a great place to be in and why Toronto real estate market is booming. This is where we open the market every morning at 9:30 a.m. We invite IPO companies to come in. We have a little reception for them. And then this is what they stand behind to open the market. We have a countdown. Tam pa zdaj? 68 štuk, gremo, kamor samo milijarderji hodijo, pa mi reveži. Najvišji poslovni štuk v Kanadi, ja. Ne, ni do 72 tole. Ja, 72,5 so še strojnice pa podobne zadeve, ampak poslovni je pa ta najvišji. Lušno, to bo cel experience. Kakšen prestižen lift. Tukaj boš se šel popraviti. In tukaj bomo zbrali vse študente in tukaj vidiš razgled. Bolano. Pa je tudi ta zbirka, ki imajo tukaj po hodnikih umetnin, vredna več milijonov. Naprimer tale gospod, ne. Ful imam tak občutek, da sem na enem Titaniku ali neki ta stil 1900-200.
Jays, tekmo gremo gledat spet, to sem delal že lani z Igorjem. Bomo videli, če mi rata not kamero spraviti. Noro, vroče je, soparno. Smo ne vem, proti komu igrajo. Tampa Bay. Kdo je to? Američani? Iz kje? Florida. Florida. Imajo, da zmagajo, ne? I'm pretty sure it's gonna be fun. Baseball. Dolg čas. Gospod. Lani sem mogel karto plačati, letos imam pa zastoj, ko sem si prvoščil pivo za $14. Hotel sem ta velikega vzeti, samo je že 18. Drugače pa tako, zanimiv šport. Mislim, ni. Zato, ker ne moram verjeti, on mu 10krat žogo vrže, unjo pa tudi enkrat ne odbije. Glih tako, da mene kaj postavil. Gre pa predvsem bolj za nek experience. Ker vsi pivo pijejo, kokice jejo. Too much, bro. How much? That's $11.75. And there's one that is going with the bag, $8. And with the beer, minimum $13. It's too expensive to get drunk here, man. In my country it's easier, bro. Ena od stvari, ki jo definitivno hočem pokazati v Torontu, je tale trgovina. Ampak najboljši del trgovine, ne, poleg vseh teh Easy, pa Jordan, pa Supreme Torb, se pa skriva v zadnji. Se ne moram verjeti, da je to sred trgovine. Čiz na random hodim tle po mestu, nekaj snemam. In sem se spomnil, da velikrat tle zaprejo za cesto, zato filme snemajo. Ker jih pač veliko cnej pride, kada v New Yorku zaprejo neko ulico. Kakor sem vprašal enega policaja, pa je, da snemajo neko Netflix serijo. Tako da ni glih Hollywood, ampak je pa dosti blizu. Dobro jutro, Toronto. Glih sem se dobro zbudil in me je nekaj pričakali pred hladilnikom. Lušten, tako poplavco, tako fajn. Lušten, šprica posod. Hladilnik, ta tesnilo ne tesni več in pač ta zmrzovalnik je tako narejen, da pač on se ne zapre in on skozi je pol na novo to hladil. In se je ta sneg noter večil in večil, toliko dolgo, dokler ni prišel čez vrata in se vrata sploh niso dala več zapreti. In sem včeraj zvečer ugasnil hladilnik in sem rekel, naj se ta hudič odtaja, no jaz ne vem, kva bi lahko tle drugače naredil. In sem ta sneg ven špohtlo in sem ga dal tle not v umivalnik. Lušten, mislim, se ne pretožval, sam že tako nimam ene ure časa v dnevu in pa še takrat, kaj imam, se moram s tem ubadati. Ni lušten. V glavnem, jaz ostanem zdajle kle še danes pa jutr. Tili bukselni pa grejo na avion danes za Slovenijo. Jaz klele malo editam. V bistvu je zadnji dan danes, oziroma ste vsi spakirali. Kako vam je bil Toronto? Meni je bilo ful dobro, no. Našli smo eno ekstra ekipo. Same neumnosti so nam šle po glavu. Fantje so šli, jaz nisem mogel, ker sem delal, čez vikend so šli, rentali so džipa in ste se bolano imeli, ker sem videl. Ta je brez izpita, ta driftu. Kaj ni s to žensko naredim? Ful me je prosila skozi, da jo naj fotkam in na nobeni fotki ni normalno. Drugače pa tele fotke editam. Od včeraj sem jih na primer naredil 2070. Se pravi 90 giga v enem dnevu. Ful je bilo intervjujev pa tako. Zadnji dan, koliko se bomo vsi pogrešali, ne? Are you gonna miss me? Yeah, of course. Casanova, it was nice meeting you. You too, okay? Noben te ne bo pogrešal. Jaz sem pogrešal. 3 tedni so šli mem, kad bi mignil precej busy spet, tako da se nisem imel časa še videti z nobenim prijateljem. Sem se pa danes zmenil z Mašom. Živijo Slovenija. Bravo! 6 months? 5-6 months? Ima Gucci man! Oh shit, okay. Normal shoes, and you can even put it in and wear it like this. Let me show you the common area. I like the view, you can see the CN Tower. Welcome to my mansion. Are you kidding me, bro? This is bigger than my dorm. At York. When I first had my dorm, Yeah. I didn't even have a private bathroom, man. You have a private. That's a private bathroom, but
You have a kitchen. Can you shut up? My God. Zadnji cel dan, ki ga imam tukaj, temu mašu se je čisto zmešal. Ali je rekel, da greva v Cabano. To je pa klub, dnevni klub. Hodim po mestu in koga vidim. Guys, sorry to interrupt. Huge fan for all the knowledge you're giving away for free, all the content. To take just one photo with you guys. Yeah. North. It's my first time doing what Bit does. Cabana was really fun. Swimming pool, lots of people, very dirty pool. All the people from different parts of the world just getting in the same water, not showering. Yeah, I don't like that. But still, you went in there. I went in there because it was fun, man. Končno. Take torbe še v življenju nisem videl. Meni se zdi, da se uporablja za borde. Ni moja, je pa moja naloga, da jo nosim okoli. Tako, zelo luštna, portable varianta. Prav za na letališče, tako da kaj fajn, ker moraš malo dvigovati, pa moraš v taksi, pa na vlak. Poslovim se še od Michaela, takrat sem tudi povedal, da je trener jadranja. Je pa spet ta intenzivnost pri meni prisotna, ker ne morem nikoli brez nje. Tako da grem zdaj 5 ur pred avionom na jadrnico. Da malo napet, da ni vse tako smut v življenju. Welcome to Grand Tours by Michael. We have the nice city skyline behind us, the city airport on our left. Hello to Isa. Michael's girlfriend, Ariane. Hi. And his brother. We're gonna go to the beach and go swim and jump off the boat and maybe go for a sail. Sounds good. Jadra posta. Is that Mississauga or Etobicoke? That is Park Lawn. That's still part of Toronto. Or Etobicoke starts. Whoa! Yeah, sorry, what? You can see the Marilyn Monroe towers out there, like the curved towers like that. Those are the Marilyn Monroe towers, so that's Mississauga. Okay. So you can see how much skyline we still have if people want to fill in, but I like how it's condensed over there. Sorry. Sorry, buddy. Sorry. 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 I'm sorry. See a bit, you can see the ground. Yeah. Nice and shallow. Go! Go get it! Wait, her paws gonna get He's okay. Yeah, that was close. Prijetno, tako frišna temperatura. Ni mi žal. Še ena kljukica, lahko rečem, da sem plaval v Lake Ontario. Hudo. Zdaj pa sam še 3 urce pa pol do aviona. Lušten. Thanks, it was a fun experience. I'm really grateful. We'll see each other in Europe or here again. Zdaj pa res 3 ure do aviona. Moram iti. There's Drake everywhere. I know. Every shop, every store, every car. Lušten. Vse. Dušten. The problem is that I was swimming in a lake and I still feel like it's not the same. It's like, I don't want to spend 9 hours on a plane feeling like this. Sticky and like sweaty and bleh. It's not lušten. No, it's not lušten. Ok, zdaj pa res Slovenijo za en teden, pa naprej.